NDC eti adwaso na MPP baye the year 2007 na owura akofo na eti adwaso ukai owura dan abodakbi ukai opani we opani no yesusu se oye corrupt na wabo man ka kwan ba ko na so ofoforo so enti papa kofo abreso the year 2007 5 February 2007 and opani no ye man 10 years jail na wonim de enti ameka se owura Mahama asam ne ya mede se e betumi akon atia Ghana corruption ye hia obi obeko wonya sa commitment no na so me ni gidie wa amanyo ni bia mu ene se obi a ya jail no ne yesusu se wabo man ka na ka wabo man no onya ntuaye no the year 2008 1 year pepepe o mampani kofo na wote adwaso no no ankase na mamu jeli owura danagbodapi no wasama ne presidential pardon the year 2008 1 year pew yeah enti gidie ben ye nya wo Ghana manyoni mu se obe fight corruption kwa mehwe the year 2001 Malam Yusuf Isa o kai sa wo pani no a emre bi atwa mu na wono eye Minister Youth and Sports Malam Yusuf Isa papa kofo abrekro no aso the year 2001 won mu jeli no 4 years so nam kwan ba kwan ofoforo so abomanika sika na asase ye de ma Black Stars players no mo ko 2000 is it 2002 World Cup and half komu ba ko sa won mo ko tournament sika ye mfa mo se bonus no winning bonus no ebeto odwa se wadi amanu nti won mu jeli no na World Cup medase kwame obi a ya 2001 no 2003 papa ko for sign man no presidential amnesty nti yenye politician owo Ghana nyiri se ye to abama no betumi a fight corruption abra wo prosecute ne opponent wo mumufu ana owura buga pela meka na assembly kire wu yi a ne try a sha se owura Mahama breso no wo mu jeli no owura kufu ado breso the year 2018 no o mampani kufu ado enche ye kura wa man presidential pardon se na ne ho mfa no na ne ho mfa no na bisa ho se omo aye mo presidential pardon no sika no wo ma refani ato o man ne kofes mu wo ma mfa sika na ma but ye funny say Ghana ha na ye tie no se MPP na tie adwaso a de bia wo hu na ndisi fo nyina so mo ye corrupt no obeka ma Ghana fo ye tie kire hu se party na wo tie adwaso no de sebi o ne kro no de bi maaye NDC na tie adwaso a hu na MPP fo nyina so mo ye corrupt no obeka cho say ba ye be prosecute wo mo ne so wo mo beba no pasa okay opani ye nrechi ye boni din special prosecutor ura Martina Midu ensembe no wan kan fan NDC amanyoku hu okaya magana fo nyanyimu gidie e mo wura kufo no nyanyimu gidie be boni din special prosecutor kwame opani ne betena adwaso na Ghana fo nyina anim se wo de anya hwe no ono ani party NDC a wo twere ho articles kan sam yawo e de fo NDC fo ho ne de enka ne first year as a special prosecutor de wan chekura de nipa 5 yeah by special prosecutor owura Martina Midu wan chia no ma ba mpo ana no ye fia wode soso aburo menye politician na wote Ghana wo free MPP menye politician wote Ghana wo free NDC munni in terms of fighting corruption obeka cho backbench wo say we mu ati adwaso ye corrupt obedru wi a obeye more than that nti kwame owura Mahama nsem no enka ye jitu mu say ye hia se be fight corruption na so da chi asem bi nti ana anu achi asem bi nti asem bi atwa mu nti ne yema bi ye hunu nti minni gidie wo Ghana politician mu se obetumi a fight corruption